Na sedmim auditornim vježbama bavit ćemo se sljedećim temama. Proučavat ćemo mreže u vremenskoj domeni, određivat ćemo srednju i efektivnu vrijednost signala, te ćemo spomenuti omjerne faktore. Efektivnu vrijednost napona određujemo prema sljedećem izrazu. U efektivno jednako je korijen iz 1 kroz t integral 0 do t u na kvadrat od t dt. Također, isti izraz vrijedi za određivanje efektivne vrijednosti struje, samo mi ovdje pisali i, a ovdje tu malo i, pošto je to promjenjiva vrijednost. Ako želimo odrediti srednju vrijednost napona, onda pišemo u srednje je 1 kroz t integral od 0 do t u od t dt. E sad, kako mi ne znamo još dobro integrale, mi ćemo zapravo koristiti gotove formule izvedeni iz ovih tu osnovnih formula, te ćemo pomoću njih određivati efektivne i srednje vrijednosti. Mi ćemo promatrati uglavnom sljedeće valne oblike. Znači, jedan od valnih oblika koji ćemo promatrati bit će ovako pravokutni. Onda ćemo imati sinusni valni oblik i imat ćemo trokutasti. E sad, ono što ćemo mi zapamtiti, da za ovaj pravokutni valni oblik efektivnu vrijednost određujemo tako da je izjednačimo samo sa maksimalnom vrijednosti. Ovo nam je tu upravo maksimalna vrijednost. Kod sinusnog oblika efektivna vrijednost je maksimalna kroz korijen iz 2, a kod trokutastog je maksimalna kroz korijen iz 3. Znači, ovo nam je maksimalna vrijednost i ovo tu je maksimalna vrijednost i to kao što smo označili. Ovdje možemo zapamtiti da ide kroz korijen iz 1, to ide kroz korijen iz 2 i ovdje ide kroz korijen iz 3. Kad iz matematike naučite računati integrale, uvrštavanjem ovih funkcija u ovaj tu izraz, vrlo lagano ćete zapravo pokazati da efektivna vrijednost ovisi samo o amplitudi i ona se dijeli sa ovim tu korijen iz 1, odnosno korijen iz 2 ili korijen iz 3. Za srednju vrijednost pokazat ćemo da je dovoljno izračunati površinu ispod grafa i podijeliti sa t. Kako se računa površina i određivanje ukupne srednje vrijednosti, pokazat ćemo na sljedećim primjerima. Prvi primjer. Odredite srednje i efektivne vrijednosti za valne oblike. Prvi primjer pod A imamo jedan bipolarni pravokutni impuls. Idemo da je tu gore plus, ovdje je minus. Zato kažemo da je bipolarni valni oblik. E sad, kad određujemo srednju efektivnu vrijednost, zapravo promatramo ovaj impuls na jednom periodu. Ovo nam je tu jedan period i nakon jednog perioda funkcija se počinje ponavljati. Za određivanje srednje vrijednosti možemo izračunati površine, kao što smo rekli na samom početku. Pa, ako je ukupni period 4 milisekunde, onda imamo ovdje 2 milisekunde, ovdje to su 4. I sad računamo ovu tu površinu. Znači, ova stranica je dugačka 2 i amplituda, to je maksimalna vrijednost je 2. To je onda 2 puta 2. Ova dole površina je negativna, znači zbrajamo sa negativnom vrijednosti i površina je ista. Ovo je simetrični pravokutni signal i površina je dole 2 puta 2. I to sve dijelimo sa periodom. Period je 4. Pošto se u milisekundama, onda sam direktno pisao ovako. Znači 2, 2 i 4. I dobijamo 0 kroz 4, to je srednja vrijednost ovog signala je 0 volti. Kad bi ucrtali to u sliku, dobili bi ovako. Znači to je u srednji. Efektivna vrijednost, to smo već prije pokazali, to je na početku naglasili, da je efektivna vrijednost jednaka maksimalnoj vrijednosti i ona iznosi 2 volta. Općenito,
Ako želimo izračunati efektivnu vrijednost impulsa u nizu, to radimo prema sljedećoj formuli. U je jednako, U efektivno je jednako, korijen iz U1 na kvadrat plus U2 na kvadrat plus UI na kvadrat plus sve do UN na kvadrat, pri čemu je UI efektivna vrijednost itog impulsa. Također, trebat ćemo i formulu za računanje efektivne vrijednosti impulsa, čija je perioda kraća od periode signala. U tom slučaju, efektivnu vrijednost ćemo određivati na sljedeći način. Evo, zapisat ćemo formulu, to je korijen iz T1 kroz T, pri čemu nam ovaj tu dio, znači U od 1, zapravo predstavlja efektivnu vrijednost periode T1. O čemu se radi? Na primjer, ako imamo ovako jedan signal, ovo je tu period, onda je ovaj T1, to je vrijednost periode gdje smo imali impuls. Znači, da bi dobili efektivnu vrijednost ovakvog signala, mi ćemo zapravo morati izračunati efektivnu vrijednost tu gdje imamo period T1 i još pomnožiti sa drugim korijenom iz T1 kroz T. I sad kombinacijom ove tu dvije formule mi zapravo možemo pokazati da je U efektivno jednako U maksimalno. Znači, na ovom jednom periodu ja mogu promatrati sljedeće. Mogu prvo promatrati da imam samo ovaj tu signal. I onda možemo izračunati da nam je, na primjer, U1 jednako efektivna vrijednost signala na ovom tu dijelu je jednaka maksimalnoj. I sad množimo s ovim korijenom. Period nam ovdje traje od impulsa 2 sekunde, a ukupni period koji promatramo je 4. Maksimalna vrijednost je 2. I napišemo to je 2 puta korijen iz 1/2, možemo napisati 2 kroz korijen iz 2 volti. Ako sad gledamo drugi dio perioda, znači onda nam je prvo napon tu, znači vrijednost nam je 0, i tu smo došli na 4. Znači U2 nam je onda opet U maksimalno, zato što efektivna vrijednost ovdje odgovara ponovo maksimalnoj, puta korijen iz vrijeme impulsa 2 sekunde, a ukupni period je 4. I to je 2 puta 1/2, to je ponovo 2 kroz korijen iz 2 volta. I sad rekli smo, ako želimo izračunati efektivnu vrijednost napona za nekakav niz impulsa, znači možemo ovaj tu dio si zamisliti da imamo nekakav niz impulsa. Ovo je prvi impuls u nizu, ovo je drugi impuls u nizu. Mi smo tu za prvi impuls u nizu izračunali kolika je njegova efektivna vrijednost, te smo izračunali za ovaj drugi impuls u nizu kolika je njegova efektivna vrijednost, i sad to idemo gore uvrstiti da bi dobili ukupnu efektivnu vrijednost, te uvrštavanjem U1 na kvadrat plus U2 na kvadrat dobivamo zapravo 4 kroz 2 plus 4 kroz 2. Ove tu smo vrijednosti uvrstili i kvadrirali. 8 kroz 2 to je korijen iz 4 i ponovo dobivamo 2 volta. Idemo na primjer B. U primjeru B ponovo moramo odrediti srednju i efektivnu vrijednost za ovaj zadani valni oblik. Promatramo period. Po zadanim podacima ovo je 2 volta, ovo tu je 4, a ovo tu je 1,5 i tu su milisekunde. I sad možemo vrlo lagano odrediti srednju vrijednost. Znači rekli smo da nam zapravo treba površina ovog tu dijela podijeljena sa cijelim periodom. Ovu površinu računamo kao površinu pravokutnika i to je onda 2 puta 1,5 kroz cijeli period od 4 milisekunde i dobijamo da je to 0,75 volti. U prikazani graf možemo ocrtati tu srednju vrijednost. Naprimjer, tu na pola nam je 1, znači 0,75 je tu malo ispod 1. I ovo tu nam je ta srednja vrijednost. I sad vidimo da ova površina zapravo odgovara ovoj tu površini ispod
ove tu srednje vrijednosti. Idemo dalje odrediti efektivnu vrijednost ovog tu valnog oblika. Možemo se prisjetiti prethodnog primjera kad smo pokazali što radimo ako imamo nekakav složeni valni oblik, to jest uzimamo onda, prvo računamo efektivnu vrijednost dijela gdje imamo period ti i množimo sa ovim oblikom korijen iz t1 kroz t. Znači efektivna vrijednost na ovom tu dijelu jednaka je maksimalnoj vrijednosti, pa onda pišemo u maksimalno puta korijen iz t1 kroz t. Maksimalna vrijednost je 2, t1 nam je 1,5, a period je 4. I to kad izračunamo dobit ćemo 1,22 V. Dodatno što možemo još pokazati na ovom primjeru pod b, kako odrediti tjemeni faktor. Tjemeni faktor, nazvat ćemo ga kt, jednak je omjeru maksimalne vrijednosti i efektivne vrijednosti. I sad možemo vrlo jednostavno izračunati. Maksimalna vrijednost je 2, efektivna vrijednost je 1,22. I tu ćemo dobiti neki broj. Također možemo odrediti faktor oblika. Faktor oblika jednak je omjeru efektivne vrijednosti i srednje vrijednosti. Efektivnu i srednju vrijednost smo izračunali, te možemo u kalkulator vrlo jednostavno doći do tih brojeva. Idemo još odrediti za C primjer kolika je srednja i efektivna vrijednost valnog oblika. Tu vidimo da nam je period 5 milisekundi. I sad kad određujemo srednju vrijednost struje, već smo prije definirali, znači moramo odrediti ovu tu površinu i podijeliti je sa periodom. Znači zbrojit ćemo površine ova tu 3 pravokutnika, pa računamo. To je 1 puta 1, to je površina prvog pravokutnika, ovog drugog je 1 puta 2 i trećeg je 1 puta 3 i sve kroz period, to je 5 i dobijamo da je srednja vrijednost struje 6/5 ampera. Još nam je samo preostalo odrediti efektivnu vrijednost struje. Nju ćemo odrediti ovako. Znači i efektivna je korijen iz i1 na kvadrat plus i2 na kvadrat plus i3 na kvadrat. I sad idemo odrediti efektivnu vrijednost za ovaj tu dio impulsa. To ću nazvati i1. Tu mi treba prvo znači znam da mi je efektivna vrijednost jednaka maksimalnoj na ovom tu dijelu perioda. Pa ću napisati to je i maksimalna 1 puta omjer. Ovom je 1/5 cijelog perioda. Pišem 1 kroz 5. I maksimalno 1 iznosi 1 amper. I onda ćemo to napisati da je 1 kroz korijen iz 5 ampera. Idemo dalje odrediti i2. i2, ovdje mi je maksimalna vrijednost jednaka 2, znači napisat ćemo općenito i maksimalna na ovom tu drugom dijelu. Znači prvi dio, drugi dio, treći dio. Znači na drugom dijelu je ponovo maksimalna jednaka efektivnoj, puta trajanje impulsa je opet 1/5. Znači širina ovog tu mi je 1 milisekunda, a ukupni period je 5. I to je onda i maksimalno ovdje tu je 2, to je tu 2 puta 1 kroz korijen iz 5. I to je onda 2 kroz korijen iz 5 ampera. Još moramo odrediti za i3. Idemo istim principom. I maksimalno 3 puta korijen iz također 1/5. Od druge do treće milisekunde to je 1 milisekunda. Ukupni period je 5. Uvrštavamo vrijednosti. 3 puta 1 kroz korijen iz 5. I to je 3 kroz korijen iz 5 ampera. I sad kad smo odredili pojedinačne ovako efektivne vrijednosti ovih tu impulsa, po već prije definiranoj formuli, potrebno je samo ih uvrstiti tu na kvadrat. I onda dobijamo da je i efektivno korijen iz i 1 na kvadrat je 1/5 plus 4/5 plus 9/5. I to sve kad zbrojimo dobit ćemo korijen iz 14
petina, a to je jednako 0,7483 ampera. Evo, imamo efektivno i imamo srednju vrijednost. Ako bi htjeli, na primjer, za ovaj tu zadatak odrediti koliki je faktor oblika, onda bi podijelili efektivnu vrijednost struje i srednju vrijednost struje i dobili bi 1,394. Drugi primjer. Odredite srednje i efektivne vrijednosti za valne oblike. Idemo prvo pod A, odrediti srednju i efektivnu vrijednost. Pa, srednja vrijednost, to smo već prije pokazali, određuje se kao površina na ovom tu periodu T. Znači, tu imamo pozitivnu površinu, tu imamo negativnu površinu. Ponovno govorimo o bipolarnom valnom obliku. I onda nam je uz srednje jednako ova pozitivna površina zbrojena sa ovom tu negativnom površinom kroz period je 4 sekunde. Pošto imamo tu dvije iste površine, ali suprotnog predznaka, zapravo je srednja vrijednost napona za ovakav valni oblik 0 V. Mi ne znamo izračunati ovu tu površinu, ali znamo da su ove tu dvije površine istog iznosa. Ove površine ćemo znati izračunati kad naučimo integrale. Te, evo u sliku možemo crtati tu srednju vrijednost od 0 V. Nadalje moramo odrediti efektivnu vrijednost. Analogno prije kako smo i pokazivali, možemo odrediti efektivnu vrijednost, a mi ćemo iskoristiti onaj gotovi oblik, znači efektivna vrijednost ovako jednog sinusoidalnog valnog oblika određuje se kao maksimalna vrijednost kroz korijen iz 2. Maksimalna vrijednost je 2, to je 2 kroz korijen iz 2 i to kad se izračuna je 1,41 V. Evo, tu bi nam bilo otprilike efektivna vrijednost. Evo ga, time smo riješili primjer pod A. Ajmo sad primjer pod B. U primjeru pod B, srednju vrijednost, znači ponovo računamo na ovom tu periodu T. I sad ponovo bi trebalo naći ovu tu površinu i podijeliti sa cijelim periodom. Ne znamo naći tu površinu, pa ćemo samo zapisati gotovi izraz koji bi dobili izvođenjem. To je U maksimalno kroz pi. Ovako nešto ćete vidjeti na labusu, pa ćete tamo provjeriti preko pokusa ovaj rezultat. Maksimalna vrijednost je 2 kroz pi i to dobijemo 0,636 V. Za ovakav sinus kažemo da je poluvalno ispravljen. Ako želimo odrediti efektivnu vrijednost, onda ćemo prvo odrediti efektivnu vrijednost na ovom tu dijelu, znači to je na pola perioda, a znamo da je efektivna vrijednost na pola perioda zapravo tu U maksimalna kroz korijen iz 2 i ponovo množimo s onim oblikom T1 kroz T, pri čemu je T1 ovaj tu dio perioda. U maksimalno nam je 2 kroz korijen iz 2, a tu pod korijenom imamo 1/2. Zato što T polovina kroz T nam daje 1/2 i ovo tu kad izračunamo dobit ćemo zapravo da je to U maksimalno kroz 2 općenito, to jest 2 kroz 2 je 1 V. Evo ga, efektivna vrijednost ovakvog signala je 1 V. Znači to nam je U efektivno, a U srednje je tu malo ovako niže. Primjer pod C. Ovdje imamo punovalno ispravljeni sinusni signal. Ovo nam je sad tu period, od tu do tu. Trebalo bi naći ovu tu površinu. Ne znamo je naći, pa onda koristimo gotovi izraz. U ovom slučaju to je 2 UM kroz pi. Znači ovo tu ćemo uzeti kao gotove formule nastale iz izvoda, iz one formule sa integralom. I kad uvrstimo 2 puta 2 kroz pi, U srednji nam ispada 1,3
273 volta. Efektivna vrijednost, to smo već pokazali, to je U maksimalno kroz korijen iz 2. To je točno ovaj tu dio, a ovog tu dalje nastavka nemamo, zato što je to točno na jednom periodu. To je 2 kroz korijen iz 2 i dobijemo 1,41 volt. U D primjeru, na ovoj tu prvoj četvrtini perioda, susrećemo se sa valnim oblikom koji se sastoji i od istosmjerne komponente i vremenski promjenjivog člana. Općenito, takav valni oblik se sastoji od ove dvije komponente. Znači, I je jednako I0 plus I1 od T. Ovo će nam biti istosmjerna komponenta. I sad, za takav oblik efektivnu vrijednost ćemo računati ovako. Korijen iz I0 na kvadrat plus 2 puta I0 puta srednja vrijednost ovog tu valnog oblika, to jest promjenjivog člana, plus I1 na kvadrat. Ovaj I1 nam predstavlja efektivnu vrijednost promjenjivog valnog oblika. Ovo nam je promjenjiv valni oblik, još imamo nekakvu istosmjernu komponentu koja je podigla taj valni oblik gore. U ovom slučaju to je I0. I sad idemo samo za ovaj tu dio odrediti kolika je efektivna vrijednost. Znači, idemo po ovoj tu formuli. To ću si nazvati sad, na primjer, ovako I ajmo nazvati I1 od sinusoide, I1 sinus. Znači, to je korijen iz, vidimo da nam je tu srednja vrijednost I0, to je 3, plus 2 puta I0 je 3, srednja vrijednost ovog tu signala je 0, plus I1 na kvadrat, I1 nam odgovara efektivne vrijednosti, a efektivna vrijednost ovakvog tu sinusoidalnog oblika je maksimalna vrijednost kroz korijen iz 2. To smo gore pokazali ovim primjerima. A u maksimalnu vrijednost možemo uvrstiti vrijednost 2. I onda dobijamo I1 od ovog tu sinusoidalnog oblika je 9 plus, ovo nam je 0, i maksimalno je 2 kroz korijen iz 2 sve na kvadrat. I to kad izračunamo, ispašće nam korijen iz 11. Znači, I1 sinusoidalno, znači to je 9 plus 4 polovine, to je 2, znači korijen iz 11 ampera. E sad, kad smo pokazali kako se općenito određuje efektivna vrijednost ovakvog tu valnog oblika koji sadrži i istosmjernu komponentu, ajmo pogledati ovaj tu cijeli valni oblik u cjelini. Ponovo na ovom jednom cijelom periodu mi zapravo gledamo niz različitih impulsa, te za svaki ovaj impuls određujemo efektivnu vrijednost. Vidjet ćete da će na kvadrati efektivnih vrijednosti na ovom i ovom dijelu biti iste, tako i ovdje tu. Znači, ovo je samo simetrično s obzirom na os T, znači preslikano na drugu stranu, tako da je dovoljno zapravo izračunati kvadrate efektivnih vrijednosti struje za ovaj impuls i za ovaj tu impuls. I onda pišemo ponovo formulu za određivanje efektivne vrijednosti, znači I je jednako korijen iz I1 na kvadrat plus I2 na kvadrat plus I3 na kvadrat plus I4 na kvadrat. I sad I1 nam je zapravo jednako efektivna vrijednost ovog tu impulsa iznosi I1 sin, to smo tu izračunali, puta korijen iz 1/4, zato što nam je ovo tu, znači na 1/4 cijelog perioda. I sad to kad izračunamo, to je korijen iz 11 puta 1/2, to je korijen iz 11 kroz 2 ampera. Potom možemo odrediti koliko je I2.
i 2, znači tražimo maksimalnu vrijednost na ovom tu dijelu perioda. Znači, maksimalna vrijednost očitavamo jednaka i 0, a znamo da efektivna i maksimalna vrijednost su jednake. Pa onda tu umjesto ove efektivne vrijednosti možemo napisati samo i 0 puta ponovo korijen iz 1/4. I 0 to je 3 puta 1/2 i to je 3/2 ampera. I sad rekli smo da je i 3 na kvadrat isto što je i 1 na kvadrat i 4 na kvadrat isto što je i 2 na kvadrat. Jer kad bi sad ponovo krenuli za ove tu dijelove određivati, dobili bi ponovo iste vrijednosti. I to kad onda uvrstimo gore, zapravo ćemo dobiti i 1 na kvadrat, to je, ovako ćemo staviti to na kvadrat i možemo pisati puta 2. Ovo tu su nam iste vrijednosti. Također i ovo tu su iste vrijednosti, pa možemo napisati plus 3/2 na kvadrat puta 2. I to sve kad se izračuna dobit ćemo da je efektivna vrijednost 3,16 ampera. Za određivanje srednje vrijednosti ponovo vidimo da je ova površina tu pozitivna, a ista tolika površina ovdje je negativna, što znači da će srednja vrijednost ovakvog valnog oblika biti 0 ampera. I u trećem primjeru moramo odrediti srednje efektivne vrijednosti za zadane valne oblike, ali sad ćemo staviti naglasak na trokutaste valne oblike. Pa evo idemo u prvom primjeru odrediti srednju vrijednost. Znači već vidimo da će ta srednja vrijednost biti 0. Znači ova površina i ova površina na promatranom periodu te su iste. Ona ovdje pozitivna, ovdje negativna i srednja vrijednost je 0. Ovdje lagano možemo izračunati te površine, ali nema potrebe. Efektivnu vrijednost smo definirali kao u maksimalno kroz korijen iz 3. Amplituda, to je maksimalna vrijednost je 2 kroz korijen iz 3 i tu dobijemo 1,155 V. Idemo na primjer B. U primjeru B moramo također prvo odrediti srednju vrijednost. Vidimo da nam je period 10 sekundi. I da bi odredili tu srednju vrijednost, prvo ćemo morati izračunati površinu ovog tu dijela na jednom periodu. Možemo izračunati na više načina, na primjer kao površinu trapeza, a možemo je rastaviti tu na dva ovako pravokutna trokuta i jedan pravokutnik. Ajmo probati preko površine trapeza. Znači površina trapeza to je zbroj osnovica, 8 plus 2 i to podijelimo sa 2, znači a plus c kroz 2 i još puta v. Visina nam je 10. I to sve skupa dijelimo sa 10. I u srednje je 10 kroz 2 je 5. Ovo tu nas se skrati, zapravo dobijamo da je u srednje 5 V. Ako niste sigurni kako ide formula za površinu trapeza, znači P a plus c kroz 2 puta v, pri čemu nam je ovo tu dole a, ovo c, a ovo to je visina v, možete do istog rezultata doći tako da pozbrate ove tu tri površine. E sad idemo odrediti efektivnu vrijednost. Efektivna vrijednost jednaka je u1 na kvadrat plus u2 na kvadrat plus u3 na kvadrat. Znači ponovo promatramo nekakav niz različitih impulsa. Evo ovo neka nam bude prvi impuls, drugi impuls i treći impuls. Idemo sad odrediti za prvi impuls u1. Znači u1 jednako je. I sad prvo, znači opet ćemo imati onaj korijen. Tu moramo odrediti kolika je efektivna vrijednost impulsa na ovom tu dijelu. Znači to nam ima ovaj tu oblik, znači trokutasti oblik i to znamo da je korijen iz, znači da imamo dijeljenje maksimalne vrijednosti sa korijen iz 3. Znači to je u maksimalno kroz korijen iz 3.
a ovo nam čini 3/10 cijelog perioda, puta 3/10. Maksimalna 10 kroz korijen iz 3, puta korijen iz 3 kroz korijen iz 10. I ovo tu kad se izračuna dobimo korijen iz 10 V. Ajmo znači u 2. U 2 ovdje imamo znači onaj pravokutni impuls. Sjećamo se da se njegova efektivna vrijednost računa tako da se izjednači sa maksimalnom, a trajanje impulsa je 2/10 perioda, te možemo uvrstiti brojeve. Znači u maksimalno 10 puta ovako korijen iz 1/5, to je zapravo 10 kroz korijen iz 5 V. Idemo u 3, ponovo, znači, efektivna vrijednost na ovom dijelu je u maksimalno kroz korijen iz 3, a trajanje impulsa to je 3/10 perioda. I tu ćemo ponovo dobiti, znači, iste su vrijednosti kao za U1, to je 10 kroz korijen iz 3, puta korijen iz 3 kroz korijen iz 10, to je korijen iz 10 V. I možemo sad sve to gore uvrstiti. To je 10 plus 100 plus 10. Odmah sam sve kvadrirao. I to kad izračunamo i zbrojimo, dobijemo da je efektivna vrijednost korijen iz 40, a to je 6,32 V. Evo tako smo našli i srednju i efektivnu vrijednost za ovakav valni oblik. Za kraj idemo još riješiti ovaj valni oblik pod C. Vidimo da je period 5 sekundi i na tom periodu imamo ovako jedan impuls, drugi i treći. Znači ponovo ćemo promatrati niz od 3 različita impulsa. Pa idemo za početak naći srednju vrijednost, to nam je malo lakše jer moramo samo zapravo izračunati ovu tu površinu. Podijelit ćemo se ovako na površinu ovog pravokutnika, naći ćemo površinu ovog pravokutnika, onda tu imamo gore jedan pravokutni trokut, a mogli smo gledati ovaj kao trapez, i tu imamo još jedan treći pravokutnik. Znači, i srednje će onda biti, pišemo 1 puta 2, to je površina ovog tu dijela, onda tu također imamo plus 1 puta 2, dodajemo ovaj tu gore pravokutni trokut, to je 1 puta 1 kroz 2, i za kraj dodajemo ovaj tu pravokutni trokut, to je plus 2 puta 2. I dijelimo sve sa 5. I to je onda 2 plus 2 je 4, 4 plus 4 je 8, 8 plus 0,5 to je 8,5 kroz 5. I srednji nam ispada 1,7 ampera. Kad smo našli srednju vrijednost, još za kraj moramo samo naći efektivno. I efektivno će onda biti korijen iz i1 na kvadrat plus i2 na kvadrat plus i3 na kvadrat. I1 možemo odrediti, znači, prema pravilu za pravokutni impuls. Znamo da je efektivna vrijednost jednaka maksimalnoj, pa pišemo 1 puta. I sad trajanje impulsa je 2, a period je 5. I onda nam i1 ispada korijen iz 2 kroz korijen iz 5 ampera. Idemo sad odrediti za i2. Kod i2 vidimo da ova tu promjenjiva veličina sadržava i isosmjernu komponentu. I sad tu vidimo da je zapravo ta amplituda te isosmjerne komponente jednaka 0,5. To je 0,5 ampera, zato što je ovo tu ukupno 1 amper. I sad se sjetimo od prije kako smo to radili kod onog sinusoidalnog valnog oblika. Znači, i2 jednako je. Idemo prema formuli. Evo, tu ću još jednom napisati samo za podsjetnik. Znači, općenito i je jednako korijen iz i0 na kvadrat plus 2 puta i0 puta i1 srednje plus i1 na kvadrat. Znači, i0
prvo moramo staviti na kvadrat vrijednost istosmjerne komponente. Ovdje vidimo da nam je istosmjerna komponenta onda na 2,5. Pa pišemo 2,5 na kvadrat plus 2 puta 2,5 puta. Sad računamo kolika je srednja vrijednost ove tu promjenjive veličine. Njezina srednja vrijednost je 0, zato što je površina pozitivnog i negativnog dijela ista, tako da će nam ovaj tu srednji član u formuli zapravo nestati, plus efektivna vrijednost na kvadrat. Znamo da se efektivna vrijednost za ovako trokutasti, odnosno pilasti signal, računa tako da se maksimalna vrijednost podijeli sa korijen iz 3, a vidimo da je maksimalna vrijednost ovdje 0,5. Pa je to 0,5 kroz korijen iz 3 i na kvadrat. Dodatno, za ovaj tu cijeli signal, mi smo tu našli efektivnu vrijednost, ali vidimo da taj impuls traje samo na 1/5 perioda, pa ga moramo još pomnožiti s onim oblikom 1 kroz 5. Znači, ovaj tu cijeli korijen nam određuje efektivnu vrijednost ovog tu impulsa u trajanju od ove tu 1 sekunde, i onda moramo još množiti sa 1 kroz korijen iz 5 zbog određivanja ukupne efektivne vrijednosti struje ovog tu valnog oblika na period od 5 sekundi. I sad to kad se izračuna, zapravo dobit ćemo ovako nešto. To je korijen iz 57 kroz 3 korijena iz 5. Znači, vrijednost ovog korijena je tu korijen iz 57 kroz 3, još je od tu nastao korijen iz 5 ampera. I još nam je ostao najlakši dio, to je i3. I3 možemo odrediti kao efektivna vrijednost jednaka je maksimalnoj, to je 2, a trajanje impulsa ovdje je također 2/5, to je onda 2 korijena iz 2 kroz korijen iz 5 ampera. Evo ga, i sad smo našli za sva tri dijela ovako efektivne vrijednosti i tog impulsa. Moramo ih sve kvadrirati i dobit ćemo efektivnu vrijednost cijelog ovakvog valnog oblika. Evo, ja ću sad to tu dole uvrstiti. Znači, i efektivna je korijen iz. Uzimamo i1 na kvadrat. I to kad uvrstimo, to je 2/5. Plus ova tu vrijednost na kvadrat, to je 57 kroz 9 puta 5 je 45. 57 kroz 45 plus i 3 na kvadrat, to je 4 puta 2 kroz 5. Znači to je 8/5. I to kad ukucamo u kalkulator, efektivna vrijednost struje ispašće 1,807 ampera. Četvrti primjer. Kroz otpor R jednako 10 ohma teče struja valnog oblika kao na slici. Odredite napon, snagu, srednju vrijednost struje, efektivnu vrijednost struje i ravnu snagu P. Pa idemo sad po intervalima gledati što se događa. Znači prvo moramo odrediti napon. Znamo da vrijedi Ohmov zakon. Znači I od T je U od T kroz R. I onda vrlo lagano možemo odrediti U od T kao I od T puta R. Evo, prvo ćemo promatrati interval od 0 do 1 milisekunde. I možemo izračunati koliko je napon. Znači, U je jednako, vrijednost struje 5 i otpor R je 10. Znači, napon je 50 V. Ako promatramo interval od 1 do 3 milisekunde, onda vidimo da je vrijednost napona 0, R je 10, napon je 0 V. I vrlo jednostavno možemo onda skicirati valni oblik napona u voltima, tu ide gore do 50. Evo skicirat ćemo samo na ovom periodu T. Znači ovo tu nam je
period. Evo ga, time smo odredili napon. Možemo ga i ovako zapisati. U od t jednako je 50 na intervalu od 0 do 1, jednako je 0 na intervalu od 1 do 3 milisekunde. Pod b moramo odrediti kolika je snaga. P od t jednako je u od t puta i od t. I onda možemo ponovo po intervalima se to zapisati. Znači, na prvom intervalu množimo 50 nam je napon, a struja nam je 5. Znači, to je 50 puta 5. Interval je od 0 do 1. I onda ćemo dalje imati 0 na intervalu od 1 do 3 milisekunde, a 50 puta 5 to nam je 250 W. Znači, tu smo izrazili snagu u vatima. Pod C moramo odrediti srednju vrijednost struje. To sam već prije pokazao, znači izračunat ćemo ovu tu površinu i podijeliti sa periodom. Znači, srednja vrijednost struje, to je, površina je 5 puta 1 kroz ukupni period je 3. To je 5/3 ampera. Evo, to je srednja vrijednost struje. Onda pod D moramo naći efektivnu vrijednost struje. Znači, promatrat ćemo ovaj tu dio perioda, nazvat ćemo ga na primjer T1. Znamo da je to za pravokutni impuls efektivna vrijednost jednaka maksimalnoj i množimo s onim korijenom koji sadržava omjer T1 i T. I to onda 5 puta korijen iz T1 je 1, a ukupni period je 3. I dobijemo rješenje da je to 5 kroz korijen iz 3 ampera. Još moramo pod E odrediti radnu snagu P. Radnu snagu P određujemo tako da umnožimo R puta I na kvadrat, ali ćemo uzeti efektivnu vrijednost struje na kvadrat. R nam je 10, a efektivna vrijednost struje to je 5 kroz korijen iz 3 na kvadrat. I to je onda 10 puta 25/3 i to je 250/3 vata. Evo, s time je gotov četvrti primjer. Peti primjer. Otpor R jednako 10 ohma priključen je na napon valnog oblika kao na slici. Odredite struju I od T, snagu P od T, srednju ispravljenu vrijednost struje, efektivnu vrijednost struje I srednju snagu P. Prvo što trebamo napraviti za ovaj tu valni oblik, zapravo zapisati ga preko funkcije, to jest moramo odrediti nađu pravca ovog tu, ajmo nazvati prvi dio, ovo ćemo dio nazvati drugi dio i ovo tu nam je treći dio. Period je 30 milisekundi. Jednadžba ovog tu prvog dijela pravca, ja ću tu napisati, znači nazvat ću U1 od T jednako je 1000 T. Znači, dovoljno odrediti nagib ovog tu pravca. Nagib određujemo tako da podijelimo 10 sa 10 milisekundi i znamo da otičak nosi y 0. U2 od T, to je pravac na ovom tu drugom dijelu, njegova jednadžba glasi minus 2000 T plus 30. Jednadžba pravca na ovom tu trećem dijelu, U3 od T, to je 1000 T minus 30. Ja ću samo za ovaj tu drugi dio pokazati kako se može odrediti jednadžba pravca. Naprimjer, znamo koordinatu ove točke i koordinatu ove tu točke. Općenito jednadžba pravca ide y je kx plus l. I sad ćemo se čitati koordinate točaka. Znači, x koordinata mi je 10 puta 10 na minus treću, zarez 10. A
Evo to nazovemo na primjer točkom A. A točka B ima koordinatu 20 puta 10 na minus treću, zarez minus 10. I sad možemo uvrstiti ovaj tu gore oblik i odrediti k i l. Znači u y uvrštavamo 10, ovo je x, ovo je y. 10 je jednako k puta 10 puta 10 na minus treću plus l. Uvrštavamo ovaj drugi oblik. Imamo minus 10 je jednako k puta 20 puta 10 na minus treću plus l. Ovo možemo baciti u kalkulator, te će na kalkulator izračunati da je k minus 2000, a l je 30. Znači, jednadžba pravca je minus 2000 x plus 30. I sad to samo prilagodimo našim oznakama. Nama y odgovara naponu u, a x odgovara vremenu t. I onda dobijamo ovaj oblik minus 2000t plus 30. Ako želimo taj napon ovako zapisati malo preglednije, onda imamo to je 1000t, t je u intervalu od 0 do 10 milisekundi. Onda imamo minus 2000t plus 30, t element od 10 do 20 milisekundi i na kraju imamo 1000 t minus 30, t element od 20 do 30 milisekundi. I sad možemo određivati po redu zadatke. Znači pod A moramo naći vrijednost struje. Znamo da je I od T jednako U od T kroz R. To znači da sve ove tu vrijednosti moramo podijeliti sa iznosom otpora R, pa možemo onda odmah to tako i napraviti. Znači ovo tu podijeljeno sa 10, to je 100t, interval je od 0 do 10 milisekundi. Onda dalje imamo minus 200t plus 3, t element od 20 do 30, od 10 do 20 milisekundi, i ovaj tu treći dijelimo sa 10, to je 100t minus 3, i sad je taj interval od 20 do 30 milisekundi. Ako bi htjeli grafički prikazati tu struju, znamo da struja prati valni oblik napona. Kad govorimo o otporu, znači oblik će ostati isti. Tu ćemo prepisati os t, 10, 20, 30, a maksimalna vrijednost struje kada uvrstimo tu na primjer 10 milisekundi, tu ćemo dobiti znači 100 puta 10 puta 10 na minus treću. To je 1 amper. Znači maksimalna vrijednost će biti 1 amper, a minimalna će biti minus 1 amper. Evo ga, i sad crtamo valni oblik, ovako. Onda nam tu pada dole na minus 1 i onda tu opet dalje raste. Evo ga, sad smo nacrtali kako nam se mijenja struja na ovom otporu R, koje su vrijednosti. Znači ovaj 1 amper smo dobili tako da smo uvrstili ovaj rubnu vrijednost intervala. I tu smo upisali matematičku tu funkciju. Snagu, znači trenutnu snagu ponovo određujemo kao I od T puta U od T. I sad zapravo ono što moramo napraviti, moramo pomnožiti ovu funkciju i ovu tu funkciju. Snagu trenutno možemo odrediti lako. R puta I na kvadrat od T. Isto će nam ispasti. I sad, kad se te sve vrijednosti uvrste, znači kad izmnožimo te funkcije po intervalima, znači 1000t puta 100t, zapravo dobijemo 10 na 5 t na kvadrat, intervale od 0 do 10 milisekundi. Onda na ovom drugom intervalu kad pomnožimo, dobit ćemo 10 puta minus 200t plus 3, pa sve na kvadrat, intervale od 10 do 20 milisekundi, i
treći interval, to je 10 puta 100 t minus 3 sve na kvadrat i to je od 20 do 30 milisekundi. Evo tako smo pisali kako se mijenja trenutna snaga. Pod C moramo naći srednju ispravljenu vrijednost struje. Da se od nas tražilo da samo nađemo srednju vrijednost struje, srednja vrijednost struje bi bila 0. Ako tražimo srednju ispravljenu vrijednost struje, onda naš valni oblik zapravo izgleda ovako. Znači tu imamo struju u amperima, vrijeme u milisekundama, tu ćemo prepisati os T, 10, 20, 30 i tu imamo 1 amper do 10 milisekunde, onda nam tu struja krene prema nuli i sad ćemo ovaj tu negativni dio struje prebaciti gore. I to znači srednja, to znači ispravljena vrijednost struje. I sad vidimo da nam se zapravo promijenio period. Sad nam je period 15 milisekundi. Znači period ovakvog valnog oblika je sada duplo manji. Ono što možemo sad tu napraviti da bi odredili srednju vrijednost struje, možemo naći ovu tu površinu i podijeliti je sa 15. Površinu računamo kao površinu trokuta, to je 15 puta 1 kroz 2 i ukupni period je 15, to jest tu nam se krati onda 15 je 15 i to je 0,5 ampera. Pod D moramo naći kolika je efektivna vrijednost struje. Efektivnu vrijednost struje određujemo kao maksimalnu vrijednost struje kroz korijen iz 3. Maksimalna vrijednost struje to je 1 kroz korijen iz 3 ampera. I pod D srednja snaga, to smo rekli da računamo kao i efektivno na kvadrat puta R. I to ćemo onda dobiti 1 kroz 3 puta R je 10, srednja snaga je 10 vata. Na kapacitet C50 mikrofarada priključen je napon valnog oblika kao na slici. Odredite struju I od T, snagu P od T i energiju. Ono što prvo moramo ponovo ovdje odrediti, opisati ovu tu funkciju matematički. Pa onda imamo, znači, U od T, moramo odrediti jednadžbu pravca za ovaj prvi, drugi i treći dio. I to ide onda ovako, to je 1000 T, T je između 0 i 10 milisekundi. Onda na ovom drugom segmentu jednadžba pravca ide minus 2000 T plus 30, T je element od 10 do 20 milisekundi i na trećem dijelu to je 1000 T minus 30, T je element od 20 do 30 milisekundi. E sad, struja se malo drugačije računa. Kad govorimo o kondenzatoru, struju I od T računamo kao C puta derivacija napona po vremenu. E sad, mi kad ovdje govorimo o ovakvim pravcima, nama će zapravo tu derivacija odgovarati nagibu ovih tu pravaca. A mi nagib pravca znamo učitati tu ispred. Znači, ovo tu nam je nagib pravca. Pa ajmo onda to izračunati tu struju I od T. Znači, množimo C. C nam iznosi 50 puta 10 na minus 600. I sad određujemo nagib ovog tu pravca. To jest nagib tog pravca je ta derivacija. Znači, to je puta 1000. I to je ponovo interval od 0 do 10 milisekundi. Na ovom drugom segmentu ponovo C 50 puta 10 na minus 600, a nagib pravca je minus 2000 i T je element od 20 do 30 milisekundi. I ovaj treći dio 50 puta 10 na minus 600 puta 1000.
T element od, tu sam krivo napisao, to ide od 10 do 20, a tu ide od 20 do 30. I sad to kad se ovo sredi, dobijamo, znači da je struja 0,05 minus 0,1 i 0,05, a intervali su od 0 do 10, onda od 10 do 20 i od 20 do 30 milisekundi. Evo, to je rješenje A zadatka. Snagu smo već prije pokazali. Snagu trenutno određujemo kao U od T puta I od T. I zapravo moramo množiti po segmentima. Znači, u prvih 10 milisekundi množimo 1000 T sa ovom tu konstantnom vrijednosti, pa ćemo dobiti to kad se pomnoži, to je 50 T. Ponovo je interval od 0 do 10. Onda dalje kad pomnožimo minus 2000 T plus 30 sa ovih tu minus 0,1, dobit ćemo 200 T minus 3. T od 10 do 20 milisekundi. I sad ovaj treći oblik, to je treći segment, to je 1000 T minus 30 puta 0,05, to nam je 50 T minus 1,5, a T element od 20 do 30 milisekundi. Evo, to je vrijednost trenutne snage. Još pod C moramo odrediti energiju. Energija se računa kao U na kvadrat od T puta C kroz 2. I sad sve što treba napraviti, znači trebamo ove tu sve staviti na kvadrat, pomnožiti sa C i podijeliti sa 2. Idemo samo zapisati rješenje, ponovo po intervalima. To je 25 T na kvadrat, onda imamo 100 T na kvadrat, minus 3T, plus 0,0025, i tu imamo 25 T na kvadrat, minus 1,5 T, plus 0,00225. Tu nam je interval od element od 0 do 10, tu nam je interval od 10 do 20 i tu je interval od 20 do 30. Znači na jednom periodu smo odredili tu energiju kako se mijenja u vremenu T. Evo ga, znači samo je trebalo uzeti ovu tu vrijednost, kvadrirati, pomnožiti sa C i podijeliti sa 2. I po intervalima će to tako ispasti. Možemo se još za kraj samo skicirati kako izgleda valni oblik struje. Znači vidimo da smo zapravo derivacijom ovog tu napona dobili ovako struju u amperima, 10, 20, 30, vrijednosti su bile 0,05, onda smo imali minus 0,1 i ponovo 0,05. I onda to će biti ovako neke konstantne vrijednosti. Tu, tu i tu. Time je gotov 6. primjer. 7. primjer. Na induktivitet 1 mH priključen je napon valnog oblika kao na slici. Odredite struju I od T, trenutnu snagu i energiju. Idemo prvo za početak opisati kako se mijenja, znači na periodu od 3 milisekunde napon. Znači, napon na induktivitetu ima vrijednost 5 na intervalu od 0 do 1 milisekunde i ima vrijednost 0 na intervalu od 1 do 3 milisekunde. Mi ćemo uzeti da je početna vrijednost struje u trenutku 0, znači na induktivitetu je
0 ampera. E sad, znamo da UL, znači napon na induktivitetu, se računa kao L puta D i L po dt. Znači, derivacija struje u vremenu pomnožena sa induktivitetom da je ovaj napon UL. Ako želimo odrediti struju, onda ćemo trebati znati integrirati. Znači, to je IL od 0 plus 1 kroz L integral od 0 do t UL od t dt. E sad, pošto mi još ne znamo integrale, a dosta slabo znamo derivacije, pokušat ćemo to na temelju prethodnog primjera uočiti. Znači, u prethodnom primjeru smo derivacijom pravca dobivali ovako konstante. Onda obrnuto, ako ovako imamo konstantu, kad bi napravili integral ove tu konstantne vrijednosti, dobili bi ovako nekakav pravac. Pa idemo sad to na ovom primjeru povezati. Znači, prvo ćemo promatrati interval od 0 do 1 milisekunde. Sad smo rekli, uvijek nam je bitan ovaj tu početna vrijednost struje. Tu smo definirali da je 0 ampera. I sad moramo upisati struju. Znači, ćemo jednako IL od t. Pošto vidimo da je ovo tu gore 5 volti, ovaj tu napon, konstantan, onda ćemo napisati da nam je nagib struje, znači struja mora rasti. Znači, nagib tog pravca je 5 puta 10 na treću t. Tu smo naglasili da je početna vrijednost struje 0, i zato nemamo onaj odsječak nosi y. I t nam je u intervalu od 0 do 1 milisekunde. I ja sad ako uvrstim 1 milisekundu, ovaj tu izraz, zapravo ću dobiti da mi struja na kraju prve milisekunde jednaka 5 ampera. Ajmo sad na drugom dijelu opisati. Znači, to nam je bio interval od 0 do 1. Sad, na intervalu od 1 do 3 milisekunde vidimo da je napon 0. Što to znači? Da je zapravo vrijednost ove struje ostala onda konstantna. Znači, pošto se nije mijenjala vrijednost struje, mi znamo da je, ako ovdje nema promjene, da će ovaj tu napon biti 0. Znači, struja se nije mijenjala i iznosila je tih 5 ampera. Kako smo to dobili? Znači, izračunali smo kolika je vrijednost, znači, struje u trenutku 1 milisekunde. To je bilo 5 puta 10 na treću i još puta 10 na minus treću. I to smo dobili da je to 5 ampera. I kako bi to sad grafički prikazali? Znači, tu nam je struja u amperima, vrijeme u milisekundama, 1, 2, 3, i tu nam ide struja gore do 5 ampera. Znači, u prvoj milisekundi struja raste i onda ima konstantnu vrijednost. I sad stvarno, ako bi išli obrnuto gledati, znači, ovaj tu nagib je 5 puta 10 na treću i to bi moralo odgovarati onda ovih tu 5 volta. Kako to dobimo? Znači, tu pomnožimo 5 puta 10 na treću, a L je 10 na minus treću i stvarno ćemo dobiti 5 volti. Tu na ovom drugom dijelu, znači, ova vrijednost nam je konstantna. Derivacija konstante je 0 i 0 puta L daje 0. Evo, i po tome nam se poklapa, znači, možemo si vrlo jednostavno provjeriti da smo točno odredili funkciju koja opisuje kako se mijenja vrijednost struje. Znači, i L od t je onda jednako, možemo se to malo ljepše zapisati, 5 puta 10 na treću t, t je između 0 i 1 i 5 t je između 1 i 3 milisekunde. Ovaj dio će biti još malo jasniji kad ćete učiti integrale, onda ćete moći u ovaj tu izraz uvrstiti i vrlo lagano doći do ovog tu. Sad smo išli više prema zaključivanju da
derivacijom pravca dobivamo konstantu, odnosno kad integriramo neku konstantu da dobivamo ovako pravac. Analogiju smo povukli sa ovim tu 6. primjerom. Znači, iz pravca smo ovdje išli konstantu, a ovdje smo iz konstante došli na pravac. I to vidimo po obliku formule koje je dana. Pod B moramo odrediti trenutnu snagu P od T, to je U od T puta I od T, i sad se ti izrazi samo međusobno pomnože. Znači 5 puta 10 na treću puta ovi gore 5, to je 25 puta 10 na treću T, a na ovom tu donjem dijelu to je 0. Ovdje nam je T između 0 i 1, a tu nam je između 1 i 3 milisekunde. I još pod C moramo odrediti energiju. Energiju računamo kao L puta i L na kvadrat od T kroz 2. I sad kad uvrstimo, znači, ovaj izraz za struju tu treba kvadrirati, pomnožiti sa 1 milihenrijem, podijeliti sa 2 i dobit ćemo nešto ovako, to je 1250 T na kvadrat. Tu ćemo dobiti 0,0125. Ponovo prepišemo ove tu intervale. 1 do 3. Evo ga. Tu smo sad pokazali zapravo kako možemo zaključiti ako imamo ovako konstantnu vrijednost napona, kako se mijenja struja na zavojnici. Znači struja na zavojnici raste i tu kad napon poprimi vrijednost 0, onda vrijednost struje bude konstanta. 8. primjer. Paralelni spoj otpora R je 5 ohma i kapaciteta 400 mikrofarada priključen je na napon valnog oblika kao na slici. Odredite sve struje, radnu snagu izvora P i maksimalnu energiju na kapacitetu C. Ono što ovdje možemo uočiti, znači da nam ovdje dolazi struja I od T i onda se grana. Tu nam ide na IR od T, a tu nam ide, na primjer, ovako IC od T. I sad ponovo ovu funkciju moramo na ovom periodu T, koji je 6 milisekundi, opisati po segmentima. To znači da nam napon U od T izgleda ovako. To je 2500 T. T je element od 0 do 2. Onda dalje vidimo da je konstantna vrijednost 5. T je element od 2 do 4. I na kraju imamo minus 2500 T plus 15. T je element od 4 do 6 milisekundi. Ovo je paralelni spoj, što znači da u paraleli je napon isti. I sad već prije kako smo pokazivali, znači i R od T, to je U od T kroz R. Znači dijelimo napon sa iznosom otpora R i dođemo do struje i R od T. Ove sve vrijednosti kad podijelimo sa 5, dobit ćemo sljedeće broje. To je 2500 podijeljeno sa 5 je 500 T. Onda ćemo imati 5 kroz 5 je 1 i tu ćemo imati minus 500 T plus 3. Tu se ponovo prepišemo intervale 0 do 2, tu nam je interval 2 do 4 i ovdje je interval 4 do 6. Potom idemo odrediti kako se mijenja struja na kondenzatora. U jednom od prethodnih primjera pokazali smo da je to C puta D u C po dt. Zapravo trebat ćemo množiti kapacitet sa onim nagibom pravca. Znači odavde moramo očitati te nagibe. Ovdje vidimo da je nagib 2500, onda tu nam je nagib 0, a tu je minus 2500. Pa idemo to pomnožiti. Znači C 400 puta 10 na minus 600 puta 2500. Onda tu nam je 0, jer nam je zapravo derivacija ovog
tu dijela 0, derivacija konstante je 0, to jest ovdje vidimo da je nagib 0, i na trećem dijelu 400 puta 10 na minus 600 puta minus 2500. Intervali su ponovo od 0 do 2. Ovdje je interval od 2 do 4 i ovdje je interval od 4 do 6. I sad ovo tu sve kad se izračuna, ovo će nam ispast 1, a ovo dole će ispast minus 1. Neću sad ponovno prepisivati, znači ova vrijednost je 1, 0 i minus 1. Tako nam se mijenja vrijednost struje na kondenzatoru. I sad kad želimo odrediti ukupnu struju, iskoristimo prvi Kirchhoff zakon, znači to je i R od T plus i C od T. I sad zbrojimo, to je ovih 500T plus 1. Onda na drugom intervalu imamo, znači ovdje je 1, ovo je 0, pa pišemo tu 1. I na trećem intervalu imamo minus 500T plus 3, minus 1, to je onda minus 500T plus 2. I tu prepišemo samo ove intervale. Tu je od 0 do 2, 2 do 4, i 4 do 6. Evo ga, time smo riješili sve struje i R, i C, i ukupnu struju I. Pod B moramo odrediti radnu snagu izvora P. Pa idemo se sad skicirati kako nam se mijenja ova tu struja na otporu R. Znači, ovo tu nam je I u amperima, T u milisekundama, 0, 2, 4, 6. I sad tu do koje vrijednosti nam ide. Znači, ako vrstimo 2 milisekunde tu, 500 puta 2 milisekunde, to je 1 amper. Znači, znamo da struja na otporu prati valni oblik napona. To znači da će maksimalna vrijednost struje biti ovakva 1 amper i onda tu pada prema dole. I sad je potrebno za ovakav oblik struje odrediti njezinu efektivnu vrijednost, zato što nam je snaga, znači radna snaga izvora je I efektivna na kvadrat puta R. Sad, da bi došli do te efektivne vrijednosti, mi ćemo promatrati ovaj niz od 3 impulsa. Znači, ovaj prvi dio, drugi dio i treći dio. Znači, I1 na kvadrat plus I2 na kvadrat plus I3 na kvadrat. I1 je. Efektivna vrijednost na ovom tu prvom dijelu se računa kao maksimalna kroz korijen iz 3 i puta omjer pod korijenom, to je 2/6 perioda. Možemo to malo srediti, to je onda korijen iz 2, ovo nas se skrati, to je 3, znači to je onda 1/3, možemo napisati, ampera. Idemo potom odrediti koliko je I2. Ovdje nam je efektivna vrijednost jednaka maksimalna, znači to je 1 puta i ponovo imamo 2/6 perioda, to je 1/3 pod korijenom ampera. I I3, to će biti isto kao I1, znači za ovaj tu pilasti napon, efektivna vrijednost jednaka je maksimalna kroz korijen iz 3 puta 2/6 perioda pod korijenom. I to nam opet ispada 1/3. I sad to možemo tu vrstiti. To je onda 1/9 plus 1/3. Kvadrat i korijen se tu pokrate. I plus još 1/9. I zbrajanjem dobivamo ukupno korijen iz 5/9 ampera. I onda je radna snaga izvora. Korijen iz 5/9 na kvadrat je 5/9. R je 5. I to nam ispada 25/9 vata. Pod C moramo odrediti maksimalnu energiju na kapacitetu. A to ćemo napisati tu. Tu maksimalnu energiju na kapacitetu odredit ćemo kao, znači,
napona na kvadrat puta C kroz 2. Maksimalna vrijednost napona je bila 5, onda ta energija na kapacitetu je 5 na kvadrat puta 400 puta 10 na minus 6 kroz 2. Maksimalna energija na kapacitetu iznosi 5 miliđula. 9. primjer. Kroz serijski RL spoj teče struja valnog oblika kao na slici. Ako je R 10 ohma i L 4 mH, odredite napone UR i UL, efektivnu srednju vrijednost struje, ranu snagu izvora P i faktor oblika. Znači sad imamo ovako otpor R, u seriju imamo ovako L i znamo da znači, tu nam prolazi nekakva struja I od T koja se vremenski mijenja ovako kako je prikazano grafom. I ono što znamo da napon UR od T možemo odrediti prema ovom zakonu. To je R puta I od T. Ono što bi sad tu trebalo samo još odrediti je jednadžba ove tu sinusoide. Općenito znamo da jednadžba sinusoide ide ovako. Znači pišemo tu maksimalnu vrijednost puta sinus omega t plus phi. Pošto nam ova sinusoida kreće iz ishodišta, nemamo nikakav fazni pomak, znači phi će nam biti 0, a omega je 2pi kroz period. Period nam je, vidimo tu sa slike, 20 puta 10 na minus treću, znači to je 2pi kroz 20 puta 10 na minus treću i tu dobijemo da je omega jednako 100 pi radijana po sekundi. Tu sa slike lagano očitavamo da je ovo tu period. Evo ga, i sad I od T, maksimalna vrijednost je 10 sinus 100 pi T. Kad smo odredili kako se struja mijenja, onda možemo raspisati čemu jednako u R od T. Stavit ćemo ponovo na dva intervala. Množimo R je 10 puta, struja je 10 sinus 100 pi T. T je element od 0 do 10 milisekundi. Na ovom tu drugom intervalu vidimo da je vrijednost struje 0, onda automatski i napon 0. To je od 10 do 20 milisekundi. I ovo tu se može ljepše zapisati, znači ovdje samo ispred stavimo da je ovo tu 100 sinus 100 pi T. Idemo sada raspisati kako se određuje u L od T. Već smo prije napisali da je to L puta T i po dt. I sad ćemo se ponovo to po intervalima staviti. Znači L nam je 4 puta 10 na minus treću i sad moramo napraviti derivaciju struje. Znači moramo ovaj izraz derivirati po T. Ovo je sad derivacija složene funkcije, tako da pišemo sljedeće. Prepisat ću ovih tu 10 puta, ovo unutra derivirano je 100 pi puta, derivacija sinusa je kosinus od 100 pi T. T nam je na intervalu od 0 do 10 milisekundi. Ovo s derivacijama ćete detaljnije učiti na matematici. I naravno na ovom trećem intervalu, tu nam je prijenos struje 0, derivacija onda isto 0, i onda je to 0 na intervalu od 10 do 20 milisekundi. Ovo tu se sve može malo ljepše zapisati, pa ovo tu ispadne 4pi. Pod B moramo odrediti efektivnu i srednju vrijednost struje. Za određivanje efektivne vrijednosti struje možemo ponovo promatrati, znači, ovaj tu dio impulsa, znači uzmemo njegovu efektivnu vrijednost, to je maksimalna kroz korijen iz 2 i množimo sa
omjerom 1/2, jer je to točno 1/2 cijelog perioda. I to kad izračunamo dobit ćemo 5 ampera. A to je upravo ono što smo pokazali za poluvalno ispravljeni sinus, da je i efektivno jednako i maksimalno kroz 2. Za određivanje srednje vrijednosti struje također smo dali gotovi izraz, te smo napisali da je to i maksimalno kroz pi. To je 10 kroz pi, dobit ćemo 3,183 ampera. Nakon što smo odredili efektivnu srednju vrijednost struje, moramo naći radnu snagu izvora. Radna snaga izvora je efektivna vrijednost struje na kvadrat puta R. Efektivna vrijednost struje to je 5 na kvadrat, R je 10 i to je 250 W. Pod D moramo odrediti faktor oblika. Faktor oblika smo definirali kao omjerom efektivne vrijednosti struje i srednje vrijednosti struje i to onda 5 kroz 3,183 i faktor oblika iznosi 1,571.